Ba Shakliar Warjri, Menteri Jangka Sorkar Jilla Ubadai Khmi Yakatanat Labour, Employment and Skill Development. Mentakasngi khatsan tarik urempang Arhajar Arpusau, ulalit ban play pat bano yaka Office ITI, Industrial Training Institute, kajaka ai jenghikai ban pentebet yaki samla ki badan hakasnong Sakwang, Southwest Khasi Hills District. Yakani ka office lamang tengka hadu nyau klur lengba ka sorkar jela nak kebenta ban ai jenghikai yaki khun samla hakabayade berkakam sujan shna kali wiring bat kiwe de. Uba Shakliar Warjri habakran kumu kongsan ulapan pau yaka jingkemen hakaba ka shnong Sakwang kala IA yaka jaka syaka sorkar bat ulaong bakani ka ITI kamdei nak kebenta ka jingmentoy ka sorkar Hendrei nak kebenta ka jingmentoy jong ki khun samla kathan. Shu ulaong baka sorkar kanang pan shu eka jaka bante yaki ITI hakeleng saudong ka jela kaban long ka jing ai mensiem yaki khun samla bakin nang ban pentebet hakasap ka bakidon. Hakani kasngi ladan lang ru UMLA jong kathan uba Renekton El Tongkar MLA ka mau kerwat kumusembut kongsan ubala ai ru yaka jingkren harangkat ka Director Employment Craftsman Training Government of Meghalaya kakong A. Kharpor, Usi Songgate IRS, Kakong M. War Nongbri IAS, Uba T. Lengwa Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District, lambat ki wede ki officer sorkar bat ki padba nong song. Nongbri dia kena ka ITI, dia kena ka perda dengan segi ka khatsan tarik naik ke arah Arab. Sampai nawang sakit bisa dan But inaugurate project system tam Shua berwak election ngira board person bagi officers bagi buat but inaugurate to project nama kaladan ke building itu dibuat. Ndre namta ki daw ki makumle makumtai ki daw ki baret ki bari ki mopre ki bashomi Ndre na consider ba kene ki dinan pok job hi ku minister namta ba video to monthly dalam ni ke project ko namta dengan issue dia hi but isukuman hako perawan ko mo perawat panwan merkat kene ko bor kraw pani ban pli ya kene institute ikmilti ba kene ka nong ka jikar khui ka district baru koi ka nong ka thanjugi hak ki khon samla jugi ki dio e ki jigi kai na kene institute और ngitip nang bon ke ki barang kaman permah kaman perbiak Ndre ka makwa banbu e ka mese habre jugi baru kalomba तो आए बचता की जिलुना की बारिश की बारिया की नमलो की दाव जो कजिंग pendeko एक जिंgan में जो करेंगे institute kalau penolong kajing bombiang ke kalau penolong kajing bombiang ke electricity kalau penolong ki reason dibangi lah panah dari kajing kepat jo ngai ki officers ya ki nong hikai ya ik play kepang ya kajing don jo ki nong hikai ki ba la don ha kरेंगे institute hak ba punya tresitong Bahap peden jom ki jiduna baru apabila anak kena institution. My request, give your best. Give your best. I ko hatam ko jom ki apabila panle. Hak makin persan, banten bit banten biang. Ha kita ki resources ki bandang. Dah kaba backlender yang kita ki bomdang dari perpersan perkam kaba hatam kaba ngila bandang ha kena institution. Oh, ikin bok kerjaan, berikan paru, yang dari department. Hak bersama pendiang yang machineries, kibadon kam hak dari institute. Kenapa kenapa jongi? Kinom kot dah hak jengi pula kot, hak jengi ya snap ya lecture, ban mansna ya kali di balik kunta, ban snap elektrik di balik kunta, Hendrei.
kena jungi kinda yo ya kakabui kala bandak pendam kam la ke jogi kiti kan bakin nomlong thma kidom teng ki kena ki engineer jungi ki pas na ki institute of hero ki bayat ho ek kadang ki badon ki certificate renda phatre hak on ground phatre sha kim tip kim benar Idon ke batang membuat skul lebar, membuat bahaya skul lebar. Habaq lepas di kedan pebun nak institut berher. Nampak katakan jian, pas nak ada institut nak ada ITI tu bilang ni. Nampak balik ini kena kena bebet kebiang, kibala betre, kibafit, kakung katakan certificate, kakung katakan kedan pakai pas nak ni, kinom kibafit, ban penam akan orang bercakap. Awal besok tu, bakamu masuk baru-baru ini expect macam kamu surga. Kalau kamu aduh kata-kata. Equality dan kecik pas juga kena akibat pas nanti omde tang bagi equality bagi yok ban rumah kamu surga dari kamu private babon pak hak bagi yok kalau kita tolong kebabian baru kecik yang kamai haki extra time bagi lamatre hak bagi lamatre itu bon ki karena bagi kita private babon ki crash nong ki post nong kumbala grandi yang beli udah kurang jumpi yang baiklah omba dan day kucing sumber sim jumpi kita solution banyak ai kita cakap minum yo ya kaba inseng madan min penyen yang kita ai solution jumpi kadang ada pada teman apa mai semua kita tak kubur bagani kita cakap bagas nom la ai ya sarkar ya kaba minna mintai kita ai kani ka ai ka pemilihan day paglalala minau beri ke bisni kamde ya kaba kanong kacing toy tangan kerutan soka ni day ya kini ka ITI kanong kacing toy kanong taki kulit di jumpi hakan ka dong katan ba ka district ki Morocco ngani tu ipi ba nalu bisni ka ba ngalasin ti menteri PBB kanan level nakapor sa kapor mila graduation meeting bagi officer lang bun si ni kapag graduation meeting. Pada kapag graduation meeting ngalaju ekran ya kecintaan kamu nak lagi di ITI baro, laju ekran nak kamu tak kecintuna, laju ekran yang ini kapag ilang pagile nak kamu tak bentang pembiak susu di ITI kapag ini doi. Ada berkecintaan dengan orang MP bah kita meeting mengalaju graduation kapor sa kapor kamu tam principal secretary udah negara. Keleman pemerintah nilai Yesim ya karai ya kapag ia berkat bah nila bagaimana ra lade benginang pan susu ya ka fan na kamunta benginang day susu iki ai balik ni pilih semut nak ta beniwa day susu iki ai pilih saudam kani kecela ka jumi abang i berkat mentangi dan tuna iki ai berkecikwa kacungi bagi nanti susu kumalakren di awali benda bah kanika juk ke pemerintah ke kamsaka ke basur bagi hari di babun di kun sama kacungi di kun di bah ladon jaga jenang jensta hari di kwa bagi nanti ini ITI bagi nanti tiu susu iki bagi nanti ain sim yagi kun sama lanegi na di bagian enroll ke ITI. Namun hadu minta kasih berjuduan ya kebagian pun ke ITI yang ini kecelakaan sunyi ya kebagian lah dengan ITI. Ada yang kebagian Yesom ke meeting ya kebagian berkat bagi nanti dia susu ke ITI. Iwang dengan IMSIM yang ikut sama lani kini di nak ya kebagian enroll lani yang di ITI nak untuk yo training program menau mengunci apa ni kepang sokar lani di oh menurut buat kata lima kita. Yang ini hak zamu bagi hikmat pada sekiwe bagi kamu. Lalu kita beri aku bagi kamu lalu nang kakak putri ini hak bagi hikayat di bagi laku sengnya lagi kami jam lalu bagi laku bagi placement bibi. Kita ini kecingkan orang itu ni. Lalu ini baik bagi keren lalu malasim yang review juga ITI yang dijelaskan itu ni. Ada tu kecing susi bagi pun bagi drop out. Ini babli desi don kena kiba kuang bermana dengan ITI dari kita besar sejengai dengan nasional babli tangga jenglek jengwan baju kiru lalu ke ke pakai apa lagi wala kidon ni kata kaman untuk mensim bagi nuan pin enroll bagi nyo ke jengikai di ITI
Hindi nakadaw ba kisah sa jengay kimsin lala kinuan. Badi nakadaw ngalaong yai Christmas Catrice ni rugot kopor bagi di banwan berkata plan jaga bagila pinteru di hostel lagi ai. Nak minta kita dikena kibawan ni jaga sa juga ki bana jengay na jengay. Ni gua minte di hostel gua bana ketiu ni gua begin ai mensim ni bagi wan ki pulih hamni ki sa hamni bagi kerman paling ba kita jenikai ke bagi layo bagi hamni ba on lagi lamin hamni ki siyo ba sikit kinyo ki kamai jakpo nak kemta bala biang sahi masam ke joki kani ka jenikai ke bagi ai kani akan dikai mentagi datang sahi ni kitret bagi kini kitret mentagi nang yai ka short term course ke course ke baju kot rina bulan September sedang sakit ai admission dengan kerman bahawa pemila beli ketika ITI ke resmi dan inaugurate ke resmi nak kerman bahawa bulan September bagi babun aku apa ni bagi babun dikena bertinuan bagi enroll lagi akan di ITI ngajuan sim yang kimi kita hantam ngajuan nada PE ba kikut kiti jompi kita ni kasam teng ni ab pengin pas ki ITI lada kelas 12 lada degree lada la satu pemio su ka kam jam sa si ITI dihadir kata mereka placement ke kam jenjang ni lada pipa lada papor ke bagi dan kelas A kelas 9 lagi bagi biang kat tindak pas mungkin ni kerta pada biang bagi lalu bagi yo ki kam jam joki akan nuka trip pemagi kila menteri lagi tentang ai siru ba kani kini ITI pengidon kamde nak kumta kajungi onong kajungi regade nak kumta kajungi onong nak kumta kiku kiti kijopi te wanum sabting ya ngana kerja kajunga na ai mensim ba kenang itu yang kiku kiti kijopi PE gini dikreat di badan hang santri lada bisutu kalau kau bayar bed yang kiku kiti kijopi bisutu kalau kau bayar ham na ai mensim pi hong yai pa iki wan kinyo jenikai na bagi tim bagi labor department bidang persan bidang mokau ba kumno indla minai placement pat an lagi ada bukti lagi hadu das ni nimdon and let's see